Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Rifki Harsya, Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI, mengajak untuk bersama-sama kita selalu mendukung adik-adik kita untuk dapat terus bersekolah dan terhindar dari bahaya narkoba. Semoga ke depan generasi muda Aceh semakin hebat dan semakin siap menghadapi tantangan zaman. Berikut, mari kita saksikan sama-sama film pendek dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanolong sayang ni ba tempatnya lumde mati nanggo Acehno tanolong sayang ni ba tempatnya lumde mati tahu kenapa enak tu moyang lampu dengan luar bukole tahu kenapa enak tu moyang lampu dengan luar bukole. Ang cacah lampau. Lampau kan lagi aile padahal sampai rumah ke empat. Uji pegak dan namanya. Jika lan kena kedai je culak le muka dalam plastik. Aneh namanya lagi yan. Hei kau, buka-buka yan. Ha? Buka-buka. Anak apa, Be? Puang anak tepu. Ha, nyapu nyok. Nyapu nyok. Boh mam lampu teh. Hai, ha. Ngomong belah putih. Ha. Nyo nak ke depu. Lem kapuk. Nak ke depu nyo bahaya, nak ke depu. Apa bahaya? Menyebahayakan anak jimekat. Hai. Igap di mekan tu ilem barang kapuk. Unti semoga barang kapuk. Idrau ke kayak piam lem nyo. Kayak puap lem. Anak ke depu. Relah pikiran, relah badan, relah barang kapuk. Anak mepop, anak mit. Perlulah pula takka bau lelemnya. Hei. Nyo lem nyo lebih bahaya nak ke depu. Lebih bahaya daripada tekong bau le. Ha, baiklah aku tanya. Nak kerja gula rong, nak kerja gula. Nah. Alah, pudah jak sikula. Baik jak ke kedai mepeng bitan. Nyang kakalan. Hei mana? Nyang kakalan. Kan mekajak ikula dan. Hai ku perah bak derau ke. Jak ikula nyan perle nyak mepuan milih medonya. Tak jabut nyak mepuan milih akhirat. Aduh buyung mengapa padaku saat engkau di rantau ku tunggu padamu. Hai, nyang gara-gara lem rusak saraf-saraf nak ke depu. Berlena-lena janjiku berlena-lena janjiku berlena-lena. Alah hai kau mengar. Kau laki pisang rayo. Dia punya pisang raja. Kau pun laki long. Lupa ayak ni no. Kau laki ayak no. Alah hai kau. Bang, nampaknya pisang. Hai, ngan nak kakalan. Anak putar kakarat atranya. Hai, barang contoh. Mengampuh habis kawat ka. Makaji pio. Segala mancur masa depan. Bah? Hai bu, yang Hai baju ni, yan.
Drone naga Pak Aidil. Tengah long nasihati si Sudir. Ia ni kalon hai Pak Aidil. Ia ni kalon ni. Kan. Oh man, kepala roku. Hai Pak Aidil. Nyan murid ku tanya. Oh, betul. Kat trip hana ajak kula le nok mit nya. Ya nah Pak Aidil. I pegah le si Sudirnya. Pudah jai kula banyak ni. Pudah jai kula. Pudah jai kula. Camat kan agap. Gubernur kan agap. Menteri kan agap. Terus presiden kan agap. Teman dua digapnya sampai. Pakar nak ajak kula. Memang mudah dah nanya si kula. Pula mu pembitan. Hai Sudir, jak si kulanyan kon jak minta jabatan, tapi tuntut ilmiahnya wajib. Munyo masalah hana peng, nya hana masalah. Pulom jino karena beasiswa PIP, baik dari sekolah melalui reguler maupun usulan Pak Teku Rifki Harsha dari DPR RI. Jadi Pak Aidil le macam beasiswa ya. Betul Bang Joni. Beasiswanya untuk anak sekolah SD, SMP, SMA, SMK dan yang usulannya Teku Rifki Harsha. Yang harus diusul setiap tahun Bang Joni. Betul, beasiswanya diperuntukkan untuk siswa miskin dan rentan miskin. Lagi dorku Sudir. Berarti hana alasan le Sudir dah kena kerja kula. Jino pio hisap lemnya. Nak ada pu. Baik lagi. Masyarakat je yang mau tahu. Mufum. Jino Sudir, ya dorku jak ngau kamu supaya kamu minta basi kula, kena juk kamu usulkan beasiswa bek putus sekolah le. Ye Pak, ngebah je si An daftar Pak bau. Gak ini gak. Lagi yang Sudir. Ajak kula. Bela gaduh nya ke pekedra ke kertas, gaduh kalem. Makasih Pak Aidil bau. Kamu jak ni. Ya. Lana Pak Aidil. Dah Sudirnya ni depupi patranya orang ko hireun ku. Pokoknya hati urus ha. Pakang gaduh rumah. Bubu mana di rumah? Ibu keling baki. Nyata lewe-lewe boy. Temui baju besar aja. Hai Feb. Jadi awak. Gua lon, pakai lon. Hai jadi awak. Buka baju kulit pisang ni le. Mana nak kulit? Hai Feb. Nyokkan kulit. Nyokkan kulit nyok. Hidro kanan bufum. Nyo pisang raja. Kulit di dalam, aso di luar. Menang. Hai. Jino ci bedah awak. Ci bedah. Kan hai lon, pakai lon wo. Bedah awak. Hai lon. Hai, puje. Karu berjalan. Urung melo sang pak. Kon mula pak. Lagi sang nyan urung-urung warah. Nadong ile pak. Tapi yo. Aku temu lon. Haruh wah. Aja benar Cina. Haruh wah. Hai tuo. Hai, wah gede rumah lagi. Ade. Anjir ini berjalan lagi sampai. Apa salon man? Hai Pak. Kupu-lupa hurunya. Oman. Cukup nak berat bah turun Pak Ismi. Hai Pak Ismi hai. Ya. Oh, nyan harus tarawat Bang Juni. Katripnya lagi nyan. Kayaan tak tiga. Pura bu. Hana tak trip lembu. Lompat kat rumah hai tem. Sang hai bu hai terus rumah. Pasung. Sang pasung bu. Yan hana bere lagi yan.
cut hanya telak tajuk boleh ho kayak ka tigam nyan. Nyan ho ka tajuk. Banyu ni. Terima kasih Bang Hai kan tuten drop adik lon. Lu bunga-bunga putus dalo. Biasa ji kong lo nikat. Nyai ke hidup nu. Sang-sang je lepu. Dak mudah kembali nikat. Kiban anda ikat sama bang. Male tu jak leho. Pu malah tu. Pakon teman. Hai Ban Joni, munyo kamu ngamuk, anik-anik lu mogok bilik. Nyane kalian. Nyane kalian pakan, nyane kalian pakan. Betul lo pegah. Betul lo pegah. Ha. Hai Kak Sri, urun lagi nyan, beta pasung. Munyo tak pasung, mau tamah beran tu. Male tu Pak Hai, menjanjan baje-baje di bawah. Kak Sri, bek ne pasong, tapi ne lapor bak petugas kesehatan untuk orangnya yang akan ngeusahakan pengobatan. Jino Kak Sri, kau kan tepu. Gonyan sakit jiwa. Jadi Jino, benda pasung lebih parah. Kibanji Jino tajak bak puskesmas, tarawat karena di puskesmas karena dokter jiwa. Kepu tu dokter, jika sakitnya raya tak jen sajanji. Jen bakapai. Alah, Gatri. Nyane kan dra-dra dekan. Mian dengar jen bakapai. Hai Gatri, panen jen pilot. Pun kem. Han pateh hana. Jino Kak Sri, jak tabak gonyan bak puskesmas atau langsung rumah sakit jiwa. Ngon moto. Menurut Lun, betul lagi yang Kak Sri. Jino tabak gonyan bak puskesmas atau rumah sakit jiwa. Oh jut Pak, lon ikut cip sebabnya adik lon. Nyan getat kak, memang lagi nyan. Munyo menan tajak jujino. Yang betul lagi yang Pak. Hai? Betul. Hai Lun. Pun hai. Pun dalam motor apa pisang raja? Ya nah lah hai. Lang motornya Feb, dumpu na. Betul, naik laju. Lun selain supir motor, agen pisang. Nak dengar apa supirnya? Selain gebah motornya, igatnya agen pisang. Kon pisang raja na baganya. Pisang ube gajah na. Ju. Kutem tapi dan harus baju kulit pisang raja. Han tem baju, han kutem Oh kutem. Dah kena. Ha. Pak sabot tu ah. Lupa apa? Lupa. Lo kulit pisang lah apa? Mangga kan? Macam ni mu. Kak. Doa apa boleh? Gara-gara si Asepnya gegetannya payah pajuk kulit pisang. Alah Asep